buri muntu agira icyo akunda. Rayon Sport rwose ndayikunda cyane. Gituma nyikunda ni ikipe itabona n'abaterankunga. Ariko nanje n'amafaranga nigera kuyoherezaho kugira wenda gitera imbere. Ariko n'ubundi ugeranije ahigeze yamaze harahigeze ugeranije n'andi makipe yo mu Rwanda. Kuki icyo cyemezo wagifashe ni mu cyaro? Ese ubona abakinnyi bafashije harabwego mu ngufu zanje nari mfite nagerageje gufundisha ikipe ngerageza no kuyambika imyenda ya sport. Ariko nyuma naje kugira ingufu nyeya wenda bansabaga kugura igodiyo nangwa n'iforoma yo guhinduranya ingufu zibanyandanza kubahagarika. Ariko ibi uwo mushinga nari narawutangiye ko nakora ikipe ifite nk'imyenda ya sport ikibagaragaza na wakinyi nari narabafotoje nabo mfite n'ibimenyetso bigaragaza ko nigeze no kuyikunda. Mbonye ngo Onze Rapide bina karindwi tukari kera ubambika nka Rayon Sport cyane. Ninjye wayiguze ku giti cyanje n'ibishoboka naragerageje ingufu nari mfite imyenda ndayigura n'imipira ndayigura ariko nza kugira intege nke ndabihagarika. Hano hari urwibutso igisigo ubuhinzi yewe na mwana ukirwara bwake mbese ni byinshi namushima. Ikiruta byose dufite umutekano turaga dukuyemo. Ladies and gentlemen, nkuko mwabyumvise abantu turi mu Rwanda tubisanzwe abinyamashike ni ku munsi w'ejo tuzabonane. Nzaba ndi Nyamasheke neza hariya mu mujyi mu murenge wa Bwishyura. Nzaba ndaho ngaho tuzabonane kongere namwe tuganira. Aha ngaha mu karere ka Burera mu ntara y'Amajyaruguru mu murenge wa Nyababa mu kagari ka Rutovu mu mudugudu wa Gitenge ku mupaka w'u Rwanda na Uganda. Ejo tuzaba turi ku mupaka wa Kongo n'u Rwanda uvuye Rubavu kumanuka Nyamasheke. Tubashimire cyane mwakoze cyane kutuganiriza. Bless you so much. Ufate na kamera aha nahinjira aho nkorera. Ubwo nk'iki gisigo naguhaye hari icyo kimfasha. Ngo kiravanga kanamwenge isubiremo imari si imana. Iryo jambo muze kuryumva neza. Imari si imana. Ushobora kuba ufite amafaranga menshi ariko udafite imana nta kintu waba ugize gute waba ufite. Ubwitonzi si ubucucu. Kwitonda hari abantu babona abantu bitonze bagatangira kubavuga ukundi kuntu. Ubukungu si ubugingo. Ubugingo buruta ubukungu. Ubukene si ingeso. Gukena ntago ari iki? Ibyago nta kibazo akangaka akongako karakomeza kavuge. Ibyago si ububwa. Gira neza wigendere urukundo ruruta. Murabyemera? Alright, mwabyumvise turi muri show yo mu cyaro ni Mr. Jambu. Nashimira abantu mukomeza kudukurikirana kuri Iris Rwanda TV. Uko subscribe cyangwa comment kugira ngo bikomeze bigende neza umurongo ku murongo 5 kuri 5. Turacyari kumwe n'umugabo witwa Aloyizi wagize uruhari mu gufana Rayon Sport kuva mu buzima bwose. Ariko nyuma yaho ari icyifuzo nawe nanje nagutuma. Rayon Sport hari ukuntu wangerera ukamvuganira. Bari kukumva abayobozi ba Rayon Sport yazanya akawenda umukinnyi wo mu kagari ka Rutovu. Bakamutoza. Nyakubahwa Robert muyobozi cyangwa se umuvugizi wa Rayon Sport, gerageza usura abantu mu cyaro kuko mufiteyo abafana benshi. Abantu mufana Rayon Sport muri hehe? Aperi abayobozi
abakunzi ba Rayon Sport bari kucyumva kandi baraza kucyakira. Narimo mvuga ngo kuva watangiye gufana Rayon Sport mu myaka ingahe? Igihe natangiye kuyifanira biri aho ngaho, byahise binzamo mitambi muri uwo mwaka mbishyira muri gahunda yuko ngomba kuba umufana wa Sport. Abatamuzi bamwita Aloyizi, acuruza mu karere ka Burera, n'umucuruzi akora mu karere ka Burera mu murenge wa Kinyababa mu kagari ka Rutovu mu mudugudu wa Gitenge. Yego, muri Gitenge aho muri centre, by'umwihariko uyu munsi wa none uri mu gihugu cy'u Rwanda, ubona amahoro, umutekano. Igihugu cy'u Rwanda ubundi nabonye mu Rwanda hari amahoro, hari umutekano, nta kibazo. Gute nta wagusakuriza, urasabana, bityo nyine. Washimishijwe n'iki? Nashimishijwe nuko abantu banyakeye neza. Sebo uko nakuza mu Rwanda, washimishijwe n'iki? Iyi ni ishunge riho tureyagara mwene turaba mu gatuka waka kashasha ufundi turacyari kumwe namwe. Mufata mute uyu mubyeyi kugira munywani wanje tukakundana tukari bato mwemwe mu bya business twamara ubwire turi hamwe. No ufite business Gisoro? Kashasha. Yes, Muranzi ni Mr. Jean Ngugu mu karere ka Burera. Ubu ngubu niho ngeze kuri Iris Rwanda TV, usanga tuziranye, ariko none aha ni mu karere ka Burera. Ubu ninjiye mu cyo bita siporo yo mu cyaro. Ubundi siporo yo mu cyaro dusanga tuzi icyo bita amarushanwa mu bigo by'amashuri, amarushanwa yo mu tugari no mirenge, ariko uyu munsi wa none twinjiye muri siporo yo mu cyaro. Murambaza byagenze bite? Sasa twambe ni hamwe n'uyu mu papa. Umeze mute? Turaho. Muri amahoro? Ni amahoro. Urareba hariya baratanga tugira amazina yawe. Amazina yanje nitwa Nsekarije Aloyizi, nk'abandi w'umuturarwanda, nk'abavuka mu Rwanda, intara y'Amajyaruguru, akarere ka Burera, umurenge wa Kinyababa, kagari ka Rutovu, umudugudu wa Gitenge. Hari agasirino bakunda kukwita? Agasirimu? Akazina kandi? Akazina bakunze kunsingiza, ubundi banyita Majoro. Benshi bakavanga ni Majoro. Abandi bakavuga ngo Majoro. Byavuye kuki? Byavuye yuko umuntu avuka kera bitaga umuntu bakurikije uko yavutse. Mama yamaze nk'iminsi 3 anwitse, nza kuvuka igihe cy'ijoro, nko mu masaha 8 banyita Majoro. Ese babivuga nabi Majoro bagahita bava Majoro? Ni Majoro. Mwabyumvishe turi kumwe na Aloyizi, tugiye kuba tuganira nawe. Uri umusportif cyangwa se wakinnye umupira w'amaguru? Njyewe nanakinyeho umupira w'amaguru, ariko mu bitekerezo byanje nkunda umupira w'amaguru. Nigeze no mu gukunda ikipe, nkunda Sport. Ngerageza mu ngufu zanjye nari mfite, nagerageje gufundisha ikipe, ngerageza no kuyambika imyenda ya Sport. Ariko nyuma naje kugira ingufu nkeya, wenda bansabaga kugura igodiyo nangwa n'iforoma yo guhinduranya, ingufu ziba nyanda nza kubahagarika. Ariko ibi uwo mushinga nari narawutangiye ko nakora ikipe ifite nk'imyenda ya Sport, ikibagaragaza na wakinyi nari narabafotoje, nabo mfite n'ibimenyetso bigaragaza ko nigeze no kuyikunda. Mbonye ngo Onze Rapide 2017 tukari kera ubambika nka Rayon Sport cyane. Ninjye wayiguze ku giti cyanje n'ibishoboka, naragerageje ingufu nari mfite, imyenda ndayigura n'imipira ndayigura, ariko nza kugira intege nke ndabihagarika. Hano hari urwibutso igisigo, imari si ubwo wayisomera abantu bakayumva. Ubucucu, ubukungu si ubukene, si ingeso, ibyago si ubukene, ububwa, gira neza wigendere, urukundo ruruta byose. Njye ndagaruka kuri iyi foto by'umwihariko, abantu bari kuyireba barabona ko ni Rayon Sport. Kuki wahisemo gufana Rayon Sport? Rayon Sport ni ikipe itabona n'abaterankunga, ariko nanje n'amafaranga nigera kuyoherezaho
kugira wenda gitera imbere. Ariko n'ubundi ugeranije ahigeze yamaze hari ahigeze ugeranije n'andi makipe yo mu Rwanda. Kuki icyo cyemezo wagifashe ni mu cyaro? Ese ubona abakinnyi bafashije hari urwego bavaga bakagera ku rundi? Ibyo byose nabiteganyaga yuko nafata n'abana bato nkaza ndabatoza wenda bagera no hejuru. Nk'ubu hari abantu babaga muri Esport nageragezaga wenda ko babashyira nko mu kipe, numvaga yuko wenda ahantu nk'inaha muri aka kagari ka Rutovu habonekamo umukinnyi wakina muri Esport, ariko ibyo byose byaje kunanira kubera ingufu nke nagize. Ntabwo ari ingufu nkeya umunsi wa none, nta abantu umuntu n'abantu ahubwo nta bandi bantu wigeze ubona abafana Rayon Sport muri iki cyaro turimo. Muri iki cyaro barimo wenda abaduteze amatwi maze mbabwire ngo turi mu karere ka Burera mu murenge wa Kinyababa. Umurenge wa Kinyababa ugizwe n'utugari tune, utugari tutatu twose dukoze ku mupaka wa Uganda, harimo akagari ka Rutovu, akagari ka Musasa, akagari ka Bugamba, akandi kagari kamwe gakoze ku kiyaga cy'Impanga bamwe bamukerarugendo mukunda gusura, aricyo kiyaga cyangwa se Twin Lake, ibiyaga bibiri aricyo Burera na Ruhondo. Uyu munsi wa none rero twagize amatsiko dusura umwe mu bantu bagize uruhare mu gushinga ikipe. Murabona ko hano nkuko nabiberetse ni abana bakiri batoya, ni abajene. Umukuru muri aba ngaba afite nk'imyaka ingahe? Mukuru muri aba afite nk'imyaka 27. Urumva iki cyemezo nyuma yo kugifata hari inyungu byaguhaye? Umusaruro wari witeze? Umusaruro, inyungu? Umusaruro nari niteze nateganyaga yuko wenda mu kagari ka Rutovu habonekamo umukinnyi wakina mu kipe ya Sport, ariko ibyo byarananiye. Mwabyumvise mama amashi kuko yari yashinze ekipe y'umupira wa maguru, ariko uyu munsi wa none mwanabizura. Ubu aho ngeze mfite uko nagerageza wenda naha tuvuganira n'iwanjye, nushaka ufate na kamera aha nahinjira aho nkorera. Ubwo nk'iki gisigo naguhaye hari icyo kimfasha. Kiravuga ngo kanamwe ngisubiremo, imari si imana. Iryo jambo muze kuryumva neza, imari si imana. Ushobora kuba ufite amafaranga menshi ariko udafite imana nta kintu waba ugize gute waba ufite. Ubwitonzi si ubucucu. Kwitonda hari abantu babona abantu bitonze bagatangira kubavuga ukundi kuntu. Ubukungu si ubugingo. Ubugingo buruta ubukungu. Ubukene si ingeso. Gukena ntago ari iki? Ibyago nta kibazo akangaka akongako karakomeza kavuge. Ibyago si ububwa. Gira neza wigendere, urukundo ruruta. Murabyemera? Alright, mwabyumvise turi muri show yo mu cyaro ni Mr. Jambu. Nashimira abantu mukomeza kudukurikirana kuri Iris Rwanda TV, kuko subscribe like share comment kugira ngo bikomeze bigende neza umurongo ku murongo, gatanu kuri gatanu. Turacyari kumwe n'umugabo witwa Aloyizi wagize uruhare mu gufana Rayon Sport kuva mu buzima bwose. Ariko nyuma yaho ari icyifuzo nawe nanjye nagutuma. Rayon Sport hari ukuntu wangerera ukamvuganira. Bari kukumva abayobozi ba Rayon Sport yazanyaka wenda umukinnyi we wo mu kagari ka Rutovu. Akamutoza. Nyakubahwa Robert, umuyobozi cyangwa se umuvugizi wa Rayon Sport, gerageza usura abantu bo mu cyaro kuko mufiteyo abafana benshi. Abantu mufana Rayon Sport muri hehe? Aperi abayobozi ba Rayon Sport bari kucyumva kandi baraza kucyakira. Narimo mvuga ngo kuva watangiye gufana Rayon Sport mu myaka ingahe? Igihe natangiye kuyifanira biri aho ngaho, byahise binzamo
muri uwo mwaka mpita mbishyira muri gahunda y'uko ngomba kuba umufana wa siporo. Abatamuzi bamwita Aloyizi, acuruza mu karere ka Burera, n'umucuruzi akora mu karere ka Burera mu murenge wa Kinyababa mu kagari ka Rutovu mu mudugudu wa Gitenge. Yego, muri Gitenge aho muri santere, by'umwihariko uyu munsi wa none twifuje kumusura kugira ngo atuganirize ibintu bye bya siporo. Uretse siporo, wigeze ukunda umuziki nka za karahanyuze n'iki? Ikintu nkunda uretse siporo, umupira w'amaguru, nkunda n'umuziki. Abakunzi izihe ndirimbo zo mu Rwanda? Izihe indirimbo zo mu Rwanda? Hari za Mariya Yohana, za karahanyuze. Nkunda karahanyuze. By'umwihariko kuba muturiye umupaka wa Uganda, ubona kuvanga business nk'abantu muturiye mu mupaka n'abantu muturiye mu gihugu cy'u Rwanda biroroshye? Turakirana n'abaturanyi, turarahurana, turanashingirana, nabo bagashingira ino. Nuko ni mu rugo udakaba mu rugo, ugire uhagaze ukareba hari agaturana n'umupaka. Nuko ngo abantu bari kutwumva mu byumve neza kuva no kujya mu gihugu cya Uganda ni minota 15. Nta nkunye ziteye kugira ngo umusore wa Uganda aze gushaka umukobwa hano. Nta munyengeze rero, turashakirana. N'abaganda muno barimo. Ninshaka mugoye avuga uruganda. Ari wanu. Nushaka n'umuganda mugoye muzane. Oya nje ndamuguye. Zana gasore hari ahita. Yes. Turacyakanira mu gihe gasore agiye kuza. Business hano ihagaze gute? Business igenda neza. Burya kugira ngo umuntu atere imbere bisaba umutekano dufite uhagije. Ntabwo mwikanga kwa muturiye ku mupaka? Oya. N'umuganda witwa Munyenzi. Na Munyenzi. Jebareko sebo. Imirira tyogeremo turi ku TV Rwanda. Ogambaki. Je ndi sebo. Bakwita? Abayita Gasore Gideon. Gasore Gideon. Wazarirwa budaho? Azare Kisoro. Yes. Omukazi? N'umwana Berina. Omukazi yazarirwa? Azarwa Kisoro. Yazarirwa Kisoro. Yes. Munange tukwanalize Rwanda wafe. Turi barundi tubasanyi kubagaranyo. Bakwitani Milton Munyenzi. Milton tukwanalize wafe Rwanda. Ogambura Kigali kale orokiga tujya ku rugamba nayo tono nyo hari akamiriri kugufata kamere hano kugufata shira mu buko imbere Kinyarwanda urakizi ndakizi wakiriye gute kuburi mu gihugu cy'u Rwanda wona amahoro umutekano igihugu cy'u Rwanda ubu nabonye mu Rwanda hari amahoro hari umutekano nta kibazo gute nta wagusakuriza urasabana bityo nyine washimishijwe n'iki nashimishijwe nuko abantu banyakiye neza sebo uko nakuza mu Rwanda washimishijwe n'iki iyi ni ishungeriho tureyagara mwe turaba mu gatuka wa kashasha ufundi turacyari kumwe namwe mufata mute uyu mubyeyi kugira munywani wanje tukakundana tukari bato mwemwe mu bya business twamarubwire turi hamwe no ufite business Kisoro kashasha Rubanda ufundi district ya Rubanda wava Kisoro ukwagera bitwara sentime kuruga Kisoro uraba nko mutwaro umutwaro zende nyinyo izo sente sinazibona muzaga gusura azanzana ni uti nageze mu Rwanda uzi Gifumbira uzi Kigande uzi indimi zose Jonna ubimanye ufata gute uyu mubyeyi uyu nguyu mufata nk'inshuti mu rugo cyane komeza mufata nk'inshuti gute mufata nk'inshuti yanjye turabana tugacuruza hamwe mu rugo nyine byose tubyumva kimwe ese bakunda siporo akunda umupira cyangwa se siporo mwaretse twazategura ikipe ya hariya n'ikipe ya hano tukazahura ibyo birakunda gatumubaze byashoboka twitekanije cyashoboka kandi umfite ingufu zatuma bagerayo
baduha ukuntu twaherekana tugakora ikiganiro ku byo nashaka abakinnyi tugahura. Muruma muri tayari tuzagenda. Ladies and gentlemen, bashimire bifasha ngo kuri Iris Rwanda TV. Ndabashima cyane uburyo mudukunda kandi muduhoza ku mutima. Ndi hamwe n'abasaza bakuze, uyu ni Uganda, urani Uganda, uyu ni Umunyarwanda, ariko twese turi bamwe. Mwabonye ko Muhozi yaduhaye uburenganzira ngo tugende cyane. Yaratubwiye Abanyarwanda muze mugire mutembere muri Uganda mufite weekend igize gute ihagije. So rero nta kintu gusaba, reba ikiganiro ugisangize n'abandi bantu, ukore share, like na comment, ubundi dukomeze kujyana mu mujyo umwe. Ni ufana Rayon Sport ndo gufana wayo nanjye ndayikunda nyoza ku mutima. Ndabivuze kuri kamera. Ndayikunda. Bari kudufata cyane. Abaganira bakunda mbagaranyo. Mumanyi simanyu orukiga nayo Ruganda numanyi rutono. Mbagaranyo. Mbagarira dala. Ebale ko sebo. Kama baho muksa. Hari ubutumwa mwatanga ku Banyarwanda hereye hano. Bagusemure mu kinuzi. Abanyarwanda nyoye ndabakunda aho kwakuruga kare bona ni banywanyi banje ba muntu bona n'abahusumari baramanya ngene tinde yinti no mukabuka. Ufata gute ntuza Elias Muhozi Munga Museveni? Uwe nawe kuni mukuru w'abasirikare ba Uganda yi uwe nawe kandi kuturera kumuhagira nawe president. Kaje hariya. Ubutumwa wahereza Abanyarwanda kohereza ubutumwa ngo ikaze kuzi wacu nkuko nabasanze uko mwamfasha naje niko nzabafata mwakoze. Ufata gute Yoweri Kaguta Museveni? Mufata nk'umuyobozi mwiza mu gihugu cyacu cya Uganda. Twagiye ku muyobozi cyangwa se umubyeyi mukuru Aloyizi, ufata gute nyakubahwa His Excellency Paul Kagame? Nyakubahwa twe ubwisanzure bwese. Ngira inka Munyarwanda, ubuhinzi, yewe na mwana ukirwara bwake, mbese ni byinshi namushima. Ikiruta byose dufite umutekano turaga dukuyemo. Ladies and gentlemen, nkuko mwabyumvise, abantu turi mu Rwanda turisanzuye, ab'inyamasheke ni ku munsi w'ejo tuzabonane. Nzaba ndi Nyamasheke neza hariya mu mujyi mu murenge wa Bwishyura. Nzaba ndaho ngaho tuzabonane, kongere namwe tuganira. Aha ngaha mu karere ka Burera mu ntara y'Amajyaruguru mu murenge wa Nyababa mu kagari ka Rutovu mu mudugudu wa Gitenge ku mupaka w'u Rwanda na Uganda. Ejo tuzaba turi ku mupaka wa Kongo n'u Rwanda uvuye Rubavu ukamanuka Nyamasheke. Tubashimire cyane, mwakoze cyane kutuganiriza. Bless you so much. Sawa murakoze. Ladies and gentlemen, nkuko mwabyumvise, abantu turi mu Rwanda turisanzuye, ab'inyamasheke ni ku munsi w'ejo tuzabonane. Nzaba ndi Nyamasheke neza hariya mu mujyi mu murenge wa Bwishyura. Nzaba ndaho ngaho tuzabonane, kongere namwe tuganira. Aha ngaha mu karere ka Burera mu ntara y'Amajyaruguru mu murenge wa Nyababa mu kagari ka Rutovu mu mudugudu wa Gitenge ku mupaka w'u Rwanda na Uganda. Ejo tuzaba turi ku mupaka wa Kongo n'u Rwanda uvuye Rubavu ukamanuka Nyamasheke. Tubashimire cyane, mwakoze cyane kutuganiriza. Bless you so much. Sawa murakoze.